tun truma chuan Poshan Tracker family survey nei dan kan en ho don ani Poshan Tracker han kan lu tanga hnuai lam veilam kilsira hian family survey ti kha halo omanga hi kan metang khatia kan me khan ti hian atira chuan aron lang don ani chuan alaya mi pol bial hi kan met lenga hi chung ko lu ber head of family kan thun na tur kha anita a chuan mother ti lo oma alive dead ti thlan tur lo om le a nu ber aladamem athiam ti nani nu ber ti hian kan hriat tur chu kan li sarai por le nau pom te khang nu ho kha an ni a tin no pang kan beneficiary li sa no pang kan nei te amo kan bial chunga wadi kai rual no pang kan nei te khami nu kha ti na ni chu chuan aladam chuan alive kan metang chuan alive kan me khan ti hian aron lang le ta ni nakina nu ber thi to te ponom thea kha kha chu kan en thaleang ti hian anu hi la dama ngai ta photila no pang te nu kha chuan add profile using pt Poshan Tracker ti na ni pt hi alo om ta ni om zia chu hemi kan me hian kan beneficiary list Poshan Tracker kan thun to te khatarai por le naw pom nu ho ming list khalo lang don ni chuan anwaya hian create new profile om ta hemi ve thungai ro hi chu Poshan Tracker kan la zia lu lo nu khami ming kha kan chulu chop don ti na ni chu kan register chop don ti na ni chu he hi chu atira chon ngai lo tura ngai la Poshan Tracker rai por le naw pom nu list kan nei ho kha kan khoi masa potang ti chuan add profile using pt achung zo khi kan phetanga hetilaya feite apola inziak khi hetlai tak khi va me turani ti chuan in rai pole naw pom nu ho Poshan Tracker kan thun to ming kha an list kha ron lang ta ni chu inzirtirna pakhat kan thlanganga gilit lalma hruai hi apathum na hi lo thlang don ta ila a ming sira bial te hi kan metang khatia kan me khan annoya hian inila proceed ti asena lo inziak hi oma hi kan metliang ti chuan lalma hruai hi naw pomania hemi Poshan Tracker nei tu beneficiary list a hian oma naw pom angin a register sa a chuwang chuan a adar te a ming te a date of birth khatiang hi a chan chin tla pui kha chu khoi danglam ngai to lawin alo in ziak lut sa vekta tian kan muang hian chuan a hnuai lam dewa hian category ti le religion ti hi om le ta a category hi then kha chon in fill up to chon hei poi khoi ngai lawin alo omanga in la fill up lo chuan ta hian kan ti chop don ni category noya select hi kan metanga ti hian SC nge ST nge adang ti kha thlan tur omani mizo nu ani chuan ST scheduled tribe tribal kan ni angin ST hi ani tlang puya amaro chu I vai te kan biala an lo oma vai nu te khatiang an lo omani ka chuan I SCMO other ti hi kan metle mai don ni chuan adot lein sa khwa religion kha om le a he po hi kan thiam vekanga Christian kha kan thlang bayanga adot le a hian zona rodom ta yes le no a chan tur minority in the state tinitani kan omna state a hian nam claim zo kan ni em ti na kha ni maya mizo an ni chon nam claim zo ani lova chuwang chuan no ti turani amai ro chu kan biala chakma te bru te namte naw zo kan omani chuan minority in the state a hian yes kan tiang mizo a chuan no ti turani chuan adot le kan kalang resident of this AWC area in tiletani he AWC bial chunga resident nei om het an ni em ti na ani mai chu ta khan yes ani tlang puyang kha ka chu ti chuanin adot le hian relationship with head of family a intia hei chu thlak theilawa self a inti sa a chuan adot le current marital status atitani e pasal nei lai ni em ti akhani a in then to te pon om ve thia chuwang chon hi chhana nga ya he tunami gili ti hi chu pasal nei lai ni a merit kan ti anga pasal then to emo mei thai angan ni ka chuan others tia hian me mai turani
ti chuan a hnuai le hian maternity status ania tuna he nu hi ngi nawa paim ti na kha ni le maya select ti kan me khan thlan tur lo omanga pregnant lactating others ti lo om ta li tuna hian he naw a pai le me kan ni chuan pregnant hi kan petanga ama ro chu he example ta na kan thlan nu hi chu gili ti hi chu atuna nawa pai lova chuwang chuan lactating a kan da ang a chan chu a fa hi 0 to 6 a omani hemi Poshan Tracker hian chuan lactating po alo ni lo chuan others kha ani le mai kha ka chu mo he nawa pai lawa naw po mani lo boka ama ro chu 0 to 6 chungulam no pangkha afa tian om chuan others ti tur ni kan hre ti amang lactating kan ti chin ka chu naw pom an fa te 0 to 6 chin kha lactating an ni chuan an fa te kha Poshan Tracker hian om tho ma se he nu gili ti hian afa kha Poshan Tracker om thoin ma se 0 to 6 aya upa ani to chuan lactating kha ani theilawa chuwan chuan others a kan dang ama ro chu tuna example atan la kan man gili ti hi chu afa pakhat hi 0 to 6 a om awangin lactating a kan dang chuan atobera hian whether willing to avail following ICDS services supplementary food a intia hei chu yes ani tlang puyang o supplementary food dong thei tura ida do em ti na nia hei chu yes ani chuan khang zong zong kan chan zo a kha ne chung thei anila in fill up sa veka submit and proceed ti hi kan met don ni nun submitted successfully ti hulo in zia ka chuan ale pek pheka min kai pui don ani ti chuan chung ko lu ber head of family ka a in thun ta a in siam felta ni chu kan thun felta a kan ziak lut tin ani chu chuanin gilit lalma roi head of family ni ta ni gilit hi an mo nu po ni theya kha in chunga khan apasala nu le patinen anam howanga joint family an nianga anu ber kan tiang kha ani kher lo thei mi zoina kan ngai dana chuan ama ro chu Poshan Tracker tan hi chuan head of family kha ani angai hri ani chu ti chuan gili ti na a family member te kha kan thuna ngai don ta ni a ming noya hian add family members ti hello oma chuan hetilaya plus sign hi ading lama mi he kan metang hetia kan me hian thil pahni aron lang le ta ma mi ang kha add profile using Poshan Tracker pt ti le create new profile ti heron lang ta ni chuan add profile using pt a hian kan lutanga asira feite hi kan metanga ti chuan heti hian alo lang don ni achunga hian en taila matching other ti lo oma ta hian no pang pahni ming alo lang ta ni Joan Vanlal din pui le Deborah rin lui hemi te hian an nu ber gili ti adar kha an trom ti nani chu registration ti hun lai khan adar an nei lo wangin nu ber adar khan troma chuwang chuan gili ti head of family chung ko lu bera kan select ta ka kan thun ta ka kha khami adar trom pui tu ta kha achunga hian anon lang phot don ni Deborah hi chu 0 to 6 ani a hemi wang hian gili ta lactating ani kan ti to kha chuan Joan Vanlal din pui om le bokta hi kumlimi ani a ama polin adar ala nei lo nge anei to a worker hian ala thak lo nge kan shelawa kha ka chu ma se an nu ber gili ti adar kha an trom pui awangin an ming hi alo lang ani chuan hemi te hi chu ko member a khan kan thun lu phot an ngai dona pakhat te te in thun ngai don ni Joan Vanlal din pui hi a ming zona abial pola in rin hi kan metanga tian in tikanga ti chuan in proceed ti hi kan met don ni he ta noya hian asena in ziak hi chuan ti hian aron lang lenga Poshan Tracker a thun to sa ni wangin a other number te a ming te khang te kha allow in chulut sa ve ka su kai dang lamangai to lawa date of birth te po ti chuan in a noya hian zona om ta relationship with head of family atitani head of family a kan thanta kan zialu tak geli tinian khat enge anin lai chinna atita a fanu anita ni tro chuwang chuan select ka hian kan metanga daughter kan ti don ni
head of family fanu kha ani joani hi ti chuanin current marital status aron ti le a hi no pang mai alin ya chuwan chuan pasal la nei lo ni wangin other si kan metanga chuan atopa hian supplementary food hi yes kan ti leang chuan submit and proceed ti hi asena inziak lian pui hi kan metanga submitted successfully aron ti don ni ti hian joani hi chung ko membera gilit lal ma hruai chung ko membera khan kan thun to ti na nia dan ti hi kan metanga hnuai hian hei hi family survey phek ma saber khati khana lo lang le ta chon gilit lal ma hruai hi ming hi lo lang ko to ta head of family ni to wang khan chuan one member satita ni hei hi true tur ani a chan chu joani kha kan thun to ta ni chuan chuan joani kha kan in lenga kan han refresh nona kan luta kan chuale nu khan true members allowing ti to ta ni hei hi delay kha om ve deuh leka call puya in thon chung kha ti hian gili ti le joani kha chung ko member ni kha anom to ta true members atita adik ta thlap ta ni chuan gili ti minga kan me hian tian kan meta tu tenge family member te kha lo lang ta ama head of family head kha oma anoya afanu joan walaldin pui kha omani chuan hei ti sual palte ni lo thun palte family member a hin hom the wangin aming sira hian bol ho bom lem te a pol hian ro oma hei hi kan me kha na in pai le mai don ni chu chuan family member dang kha kan thun chun jom le don ni add family members ti hi asira plus hi kan metanga add profile using pt achung zo kami kan met lenga ti chuan joy ani ka chu kan thun to ta a debora lerin hlu I hi kan thun le don ni ama a kan thun to ming joy ani te pokha aron lang don le thawa ma se khang ka me to lo tur ani ti chuan debora hi kan thun ve le don ni pakhatte te nangai kan ti to kha chuan proceed debora ming sira bial kan me nuwa hian proceed ti hi kan met lenga anga yang bok khan zo ne te kan changa hei po Poshan Tracker a thun to ani wangin a chan chin tlang pui hi chu khoidang lam ngai lovin alowin chulut vek to a chuan relationship with head of family bok hi zo na hi ronom le a hei kan select anga daughter a fanu head of family fanu kha ani tina ni chung ko nu ber fanu kha chuan current marital status om le a heta hian others kha ni le maya no sen maya lan di wangin chuan relationship with head of family a hian deburai aya hian mi pa te lo ni ta se chuan son kha ni le mai ni kha kan hre thi amang chu chuna chuan daughter ti kha ni ta a chuan atopa hian supplementary food hi yes kan ti le anga chuan submit and proceed hi kan met leang submitted successfully aron ti le ta ni ti chuan debora I chu kan thun le ta a ti chuan ama khan dan ti kha oma tuna hian aron lang le tam hi lawa kha tianga om kha chuan boy lo turania achunga fei chungkil sira fei hi bek na hi kan meta kan bek anga kan le tanga ti chuan family survey phek ma sabera khan min roi lu tanga ti chuan in an chung ko member za thi true ni to lowin 3 pathum ani to wang khan 3 turin ta he hi ala in update lo delay kha om ti na ni chu khatiang ani kha chuan ading lam chunglam kil sira refresh button hi kan metanga kan ngai chang don ni call puya a in thon chunga kha are ve thina wang khan refresh hi kan met non deu tlutlutanga member kha pathum an lo ni to turani tikhuan refresh kan me non le khan 3 members alo in ti to ta ni chu chuan kan lu tanga adikem dikta chiani lalma roi oma nu ber kha joani oma chuan deborai om ta ni ti chuan afa te zinga a adar manglo geli lalma roi adar manglo ma se Poshan Tracker om si kha anom ta ni chu khatiang khatam tak nang ma ni no panga po anom dona hemi te pani hi chu an ron lan ma sakna chan ka chu annu adar hi an trom wang ani
maro chu gili ti fa te tho ma se annu adar trom lo an mani pola adar nei kha lisa hian Poshan Tracker hian anom ve tho wang khan khami te kha chung ko member a kan belanga kan zong chuak don ni chu ti chuan add family member a kan lut lenga ngai te bokin add profile using pt ya kan met lenga ti chuan afa dang te kha kan zong don ni chu heta hian zon olna search by name tia hian a me mai thei ta hian a ming ka kan chuanga a fanu pakhat ming chu esteri alo ni ta a esteri ti kha kan zong don ni ti hian alo lang ta ni ester lal nun feli 2 years a in ti ta ni chu he hi a ming sira bial te hi kan met lenga chuan proceed ti kan met lenga nga yang tho khan ti chuan esteri po hi ama adar puala lo in register to ni wangin a chan chin tlang pui hi alo in thun lut sa veka ti chuan relationship with head of family ti hi daughter bok kha ni le thamai ani chu gili ti fanu tho kha ni wangin marital status apo others no panga chun others deuh vek hi ani yang o others vector chuan nupui pasal la nei lo an ni vek don ano pangkha chu chuan supplementary food a hian yes ti chuanin submit and proceed khan le mai ni chu submitted successfully atile ta a ti chuan esther nun felipo kan lo thun ta ni ti hian kan en nanga an sira bollo bom lem o mai hi joani le deborai chu a pol wat to an pai thei payan lo ngai pon ti sol palan lo ni pon an pai thei ta om je chu khol puya khan an kan thun lut to ti na ni an zu lut thla to ti na ni chu joani le deborai hi khol pui server kan tia khan esther lal nun feli ve thungi ro hi chu a in thon me ka a ming sira bollo bom po hi ala e pol ve phet lo ni kha kha chu langai chan de wangai ti na ni a ti chuanin kan be kanga heta chung a fe hi kan metanga chu ko member pali ani to tur ani ama se thi alani ta ni omzia chu anu nong ber kha esteri kha ala in thon fel ve lo ti na ni a ti chuan refresh hi kan met non deu tlutlutanga e adik ma ka chu a in thon fel to chuan 4 members a ron ti to don ni khami a in thon chunga kha kan net chak dana zirte signal kan nei dana zirte khan amuangin arang theya kha kan ngai chang don nia ti khan voini refresh kan me chuan 4 members alo ni ta adik ta thlapa han lut le ta ila gili thia hian ti hian chung ko member pali an lo ni ta ni an nu ber tiam hian kan ria tur poimo pakhat chu family survey atum khatna ta na kan lu khan aphek masaber khati hian alo lang ta ni alaya takwan apol bial pol me tur chung ko luber family head kan ti thun na tur kha alo om ta a chuan chung ko luber amo chung ko nuber family head pakhat tal kan thun to ero kha chuan aphek masaber ka family survey mi ka heti hian alo lang to don ni inan lu le khan ama miang kha alo lang to don lo ti na ni chu ti chuan heta hian family head emo chung ko nuber kan thun te ming list kha alo in tlar thla to don ani tuna chon pakhat chia kan la thuna chu chu gilit lal mashwai hi anita a adang kan thun bel chuan anwaya khona li sanin lo lang zel don ta ni chu chuan an chung ko member om zat nen khan alo lang zel don ni ti chuanin head of family chung ko nu ber mo lu ber kan thun le na tur kha chu anwai kil sir a khwan apol bial me tur kha alo in son to ta ni khumi khu gilit lal mashwai ang chi chung ko nu ber thun na tur kha a me tur kha anita alai taka om to lawin a phek kil noi lama hian loin son ta ni chu ti chuan kan hriat pol lo tura chu hei hi chu chung ko lu ber mo head of family thun na anita a ti chuanin chung ko nu ber mo family head kan thun to te family member an chung ko member kan thun bel tur te an lo omani chuan an ma ni minga khwan family head le chung ko nu te an minga khon kan metanga khata kha an chung ko member te thun na tur bel na tur kha chu alo lang chun zom le mayanga heta atira video kan enang khan de chuan gili ti khu achung ko member kan bel du kan nei ani chuan ama minga khon kan metanga ta khan family member kha kan belin kan pai thai ani
kha kha chu family member bel pai na nia heta lo lang noi kil sira pol bial me tura ro ki chu chung ko lu ber nu ber family head thun bel na tur batona kha ani ta jok ti na ni chu ria tur poimo tren khatte family survey khoi tran ma in Poshan Tracker naw pai le naw pom kan nei te li sami kha kan chin chianga an fa te theu kha hriat masak vek turani an fa te zinga an nu te adar trom an om chuan an lo lang ngal thina amai ro chu an nu te adar trom lo tharuk chung lam 6 to 3 te 3 to 6 te khatiang ho kha asan pa azon an ngai thina wang khan li sa khan tu te nge he hi tu te fa nge he hi tu nge anu naw poma nge rai pora anu hi om ti zong zong kha kan lo in en lo ka ngai don ni family survey kan lu to nu ka chuan valet le azon le kha a boi thla kha thil ti that zel kha ngai don na chu wang chuan rai por li sa kan nei le naw pom li sa kan nei ho te kha an fa te 0 to 6 chung lama thlaruka tanga kum thum le kum thum atanga kum ruka hian an fa te an omem ti kha kan enanga an ming kha kan chin chianga kan lo in ring sa thlap don ani panina chuan head of family thun sual khan asiam that thei to lova apai thei to lo ni chuwang chuan head of family berte kha kan fim khuranga chuan family member thun sual kan nei ero chuan an pai thei ani ti kha kan rianga an fa te ni lo pui te kha an fa te anga kan lo zia lu ka chuan an la pai theya an ming sira bol ho bom lem oma khan me mai turani ama ro chu head of family thun na tura family member thun te kan lo tum palang ti kha lo oma ni china video wa kan en tang khan khatilai kha kan film khurdon nia head of family thun to nuwa family member thun na ka chu alo lang chawani ti kha kan hrenon le don nia a to bera chuan supplementary nutrition kha yes or no ti zona kha to pa khan ronom thin na an chan chin kan fill up na khan kha yes kan ti na tur ho chu Poshan Tracker beneficiary om ho a chu khan yes kan ti ang raipur te head of family an lo ni chuan raipur le naw pom li so man ni chuan yes kan ti ang tin an fa te no pang Poshan Tracker inziak lut an ni hrim ka chuan yes kan ti ang amai ro chu nakina family member dang an pasal te po thun dan video te po kan le na nga chunga te po chuan supplementary nutrition a kha chuan no ti turani dong ve thei zinga dom lo wang khan tin no pang tharuk chung lam nu te po head of family angin thuna langai dona chung te po chu kan le en howanga khang ho nu ho ka chu Anganwadi Beneficiary an ni lo wang khan supplementary nutrition a khan no ti an ngai don ani supplementary nutrition yes ti ngai ho zong chu Poshan Tracker an minga chuang ming chuang ho zong kha ani ti na ni chu